Kitheka wirigiro bwakwa nwithirite uri na weekend njega narua iri Jumamosi tariki mbere murijo 11 ni November 2025 unbeto hakabwe mutharimi ni bwega muno ngushugire nkatho cia mwanya nondu bwa kurumirira Ameru TV nondu bwaku ni tutwikite nyumba nteto number 1 akadetuneka Ameru kumakireni ikiriwe. Thank you very much. No tutingatirenya gukirukira mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya na mitandao yonde ya kijamii ya kijenzi @Meru TV Kenya. Ntetuirigwite na mbere gutunduka ni shigie mpangaratono yotongeria nthigurune ya Tanzania inya nyuma ya kiama kia kuthuranira ithurano nthigurune ya Tanzania kwithira gigitangaza kana gutumiria Samia Suluhu ari muthure gutwika rais wa nthiguru kwa tamu ingi nandi na 98% kana gicunje kia 94 kiri igana gekura cionde irashithirite ikiringwa nthigurune bara ni athuyi bagi siasa ningi ikundi bya kuthetera kioto kia umto ni baithirite baki urishoria na bionishoria bya bata yeye kunyamarwa ningi goteshwa kwa barani apinzani banene ba Samia Suluhu kirikethurano kinene ario mutogeri wa upinzani Tundu Lissu ura aikirwa korokorone ningi akikilokira kinyamara kinene na agikurukirwa kiri mantu jeikongolo bya watho sheria igitumirwa bobo kunyamaria apinzani bagi siasa nabo Tanzania nkiruki ya magana mugwanja kulingana ripoti ile igotokinyira akuma kiri ripoti cia andiki banteto nabyo ni ikundi bya kuletera kioto kyo mtu ni wa Tanzania nkiruki ya magana mugwanja bara ikwirika ni bakirukirite kinyamara bangi bari na ngurario na bangi guta uturo bwao ikundi mwanya ibi ko rutamoni jao ikonie gintoke bakugane mpangaratano ya otongeria European Union Commonwealth ni baithirite nabo ba kimeneria atongeria kuma nthigurusha ke Afrika ni baithirite ba kionania kwithira ba kirema konganirwa ni kiraba kuga ni kunyogorwa kwa demokrasia nthiguru ya Tanzania nyuma ya miaka 60 ya demokrasia na musingi mwega ja Mwalimu Julius Kabarege Nyerere. Indi mbitigiria tuithire tugitegera ira tukumanganitia kirimeda ya nteto akuma maturene kadetune ka Ameru twambiririe na mbatikano thande cia siasa na kio nigiti kia ongavana ntukuinkai nyuma ya wari governor Kaira Mwangaza gushumiria na kuonania kurega kunganirwa kwawe ni kirakuga ni mpangaratone otongeria kirithirikari ya Mutuma Ntoethingia nande Governor Mutuma Ntoethingia na Senator wa Meru Kadhuri Murungi narua ni bashumiritie bakionania ngwataniro yao ningi bakiminyira manyere miario ya Governor wari Governor nwe Kaira Mwangaza bakiuga ninguto nderi itina ikinyiro bakiuga Meru kure na thiri amu kure na ngwataniro na mirandi witi na mbere niyo bakurumirira gutigira iri maturene gonto riboti ya Mutugi wakiambi. Gavana Mutuma Ntoethingia na kathite ngwataniro yawe na Seneta wa Meru Kadhuri Murungi ngwataniro Kadhuri akuga gwa kagita ka mieri 6 ni bakubete nkurukia bilioni 20 gatigati ka mirandi kathumba ya witi na mbere ya kaunti ya Meru ibana bakuwa gavana na seneta bukeya gucokera ngugire irare o Meru mieri 7 kana 6 irare ya seneta bakiwa irawa mbuni gavana ate kuonana na MP ate kuonana na MCA ate kuonana na atongeria bakanisa ate kuonana na ikundi Meru ye yakugea ibo ibana bakuwa tote kwenda ochoka na utware ringi na witwaumire ibana bakuwa ngai no koroto chokia na uringi so mbiche ye kwethera tore ana seneta imbiche njea
ngwatanĩro ithirĩte kĩthũmbwana nene warĩ ngavana Kawira Mwangaza, ngavana Mũtumana Kathuri bakĩmwithũkĩra nĩ kĩrĩa bakũmũgweta Jamu Ochieng na mũtongere wa kũrũa na mĩrandi ya wĩti na mbere, bakiuga ngũgĩ ya were anene yarĩ gũcokia Meru kĩene. Tũtũtakaranuente tũthũbanĩria Meru ũrĩa geta na andũ mwaka na tũretete almost 20 billion kuma national government twĩna mũtane ũyũ ũrĩa lokwera lakini wakuma day one ikũrũa na Kathuri kabuyu kamaguta angagakomia gankoma angambi no mwekũrũa acindwa inkomera indene we batĩre ũcindwa isaitani uyu indene we batĩre gwethia atia ũtindwe uyoke arenda Meru tũtũra thĩnene. No wonder aikairia antu alobe maendeleo aria manto ya maendeleo ya yatu tukwetia manto ya Meru City, wetia manto ya Meru Teaching and Referral Hospital ya level 6 ni nteto inkai nteto itena value mokai utego ne gerunduke okea na tubatĩre oke kemea yetu enere Jesu. Nĩyo ntũ Kathuri inyĩrĩtie atĩ Kawira Mwangaza atĩ ũkĩrĩa mũtwe kaĩrĩ kwĩthĩrwo jawe ijazĩrĩre ikongoro ne bia seneti kagita ethĩra kĩeberwa gĩtĩna ja ngavana wa Meru. Ũgĩra tũitire seneti ndongamĩrĩte nĩ Kathuri Mũrũngi itwathĩranirie na muntu gũkũgweta na Arua na watina na rwe kaĩrĩ no tũcistundi pitch na kinya gambarere arĩ kotini tewa wiketwe koti isenete ikiwa koti awanga nini anga tutaringa kura anga tukuringa pasi dasta mnato mna sheria kinya wakiroro wetu wako mure mbeca tu na hizo tega bado ulikitate utioleta hiyo tulimalizana na hiyo story zamani seneta zaka bamure bambira ipoega no tutukuona Meru ina thiri. Atongoria baba bakaragia ntere cia kithoka kagita bakugunaga ikundi bia ekoro kuma wondi ya Nyaki West gicigo bunge kia North Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Munene wa kiama kia Nopeo Franklin Karote ningi Alexander Mwendia ora okumere matakiti kia MC wa kanuni ni bashumiritie gukatha kira bakuganita aria ngavana Mũtumana Twethingya kurungama agushwa Kyoto kia Daniel Muthaini ora oni na rieto ringe ijekene ya sniper ora kisieke ire kotine na aria nandi bara baukinyitho ikongolone bya mawatho ni mambloga na bara bonde bagusika kire KCA ye ekuo kia sniper kia ari mbere ikongolobyo watho ari shahidi ngavana Mũtumana Twethingya na ugetewe utikio ari nakio gia kurwira kana kurwa na nja ya Kawira Mwangaza wari ngavana kirawe gekuthingatwa ni Kyoto akia Daniel Muthaini rieto ringi sniper riboti ya Mukiri Wankunja. Court chetu che Kenya, we are requesting and we are beseeching you, for heaven's sake. These families suffering, these families undergoing a lot of difficulties because of what happened. Na kesi ya Daniel Muthaini kana sniper ura wari bloga wa Meru norwero na njira ya kumenyekana ithirite ikotini ende atongoria ba kisiasa ario Franklin Mwiti Karote amwe na murwiriite kia kanuni wa Ndnoe Alexander Mwendia nende ni bawetakire mbarire sniper utiba bawikira siasa no kethira muntu atausikire na iko kia sniper atibati kwethira akiria na mangaiko na ende kotine wekanya na yumbe kwethira kitangwe yayo na riu atongoria ba Meru uti mtu bakurwanwe kinya ngavana wa Meru omba kwethira akirite ushaindi we utindwa yo enayo na muntu Itwethirite twendrene ya justice for sniper na batu ture antu ba Meru ture antu bara banjiteti for the justice ya sniper. We are not against anybody. We are not fighting the family of the former governor. To fight and to barabonde baite implicated in the case ya sniper. Bila tokuwa katokuatire as the process goes on. Kento kira tokuromba injustice ya sniper yonekane na Ruiru.
tukona nto baingi bakeragia ku dismiss, condemn na kuruma His Excellency the Governor. The most important thing, if at all no kumenya utausikire kire kukia sniper, you have nothing to worry about. Endo kya kwethirwa no part and parcel ya kuorwa sniper no mwanka nkoro ekuyethwa ye nororo no mwanka iterere on the court yeto ukethirwa kilalamika na kuriketuma. Kankawa, we believe in our court systems. Court chietu isi haki na ikomba kwethira ikia na judgment embea kovo kira amiru bonde kandi bere kama ukuhusika na kifo cha sniper itangu weku mwanka thai uti muntu esiasa na muntu amami. Kankawa, to the former governor who are not ukaibu obwa itangu eti yaku lakini kwa twiko kethira weke team wira no watikana ikoti chietu amiru bonde tukarunga behind the court ikienda family sniper ikombe kuthire kionaki ende ori ubakiwero mbario tamiru ninje ya sniper yumbe kwithire ni kuona kioto. What we are saying turiwatire as the process goes on, baatwe ito support justice for sniper, ito support His Excellency Korita kwethira I state witness na ito support another person urawe nontomba kuwa nontomba ikukia sniper ethiro akirita abarira. So baatwe family former governor and all other people bana baita implicated bukaibo bukia threatened ne okoje bwan governor ntukwena arweje bukonie kukia sniper. What we are saying katokuwa atire justice must prevail. Ngwetekia okelokero shondi bro karuta ushahidi boma ushahidi bwaki family sniper ikomba kwethire kiona amani. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja kebata akiritwe ni mutongeria kwithira akiruta ngugi ira athuriro muno ari bungene gutunga sheria tisha kwinyilia mukenya indisha gutigira murigo ni jokuthuka iturone bia akenya. Ini miario ya atongeria ba matura kuma gicigo munge kia South Menti na reba shumiritie kumeneria nige gukuthoranga ikutho otongeria bwa Daktari Shadrack Mwiti uri mubunge wa gicigo munge ke nikiraba kuga ari bungene atichangite miswanda ya kwithira igitetheria akenya muno nya akari kuma gicigo munge ke kia South Menti bakiwa ni umwe atongeria barabataria giutati na mawatho jaithirite jagikurukwa ninge wikiro wa kirore ya mantuja utumiri wa mitandao ya kinande ikiongolwa Computer Misuse and Cybercrime Laws Amendment Act ya 2025 bakiuga ni ya kunyegeria there ninge oshiathi bwa omto kwaria na jara kwaria jarimoni jawe kuringana na mawatho jekerine katiba kiri chapter 4 ya Bill of Rights ni bauritie mubunge wa kuiringa mbisha cia kongana kiri mbunge nene no 2027 akiuthi kigagarukana timiaria ko ni miario ya tongire baba matore ne otabure Jeff wagituma agutariria nabo bamwe bakari kuma kiri gicigo gia South Menti ni boritie mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti kuringwa mbica cia kung'ana kiri garo ya mbunge nene nontu bo bakethira bakimweberia gitine kiri kithurano twitite ni aria baugite mutongeria uu na aremi kujuria mawira nekanire na kariba gicigo mbunge giki atokwera ogwa Dr. Shadrack Mwiti kaka iko kanya gaku kamuicha kwethera we mbunge Kenya kwau itayarisho ringe mbica jokio family eku yonthe mikia parliament boringwa mbica nonto gete wote karera kaere note tonya parliament eu kaere kana natea agachoka parliament kate choka akana kana teana nani joto kuka batu muntu oyo wetu Shadrack Mwiti kinyaka thuta mutina mugongo
tukamwania Ankurwe kenama. kinya kathithi atia Twe jakariba Southimenti turiuga daktari one time. Niare kinya bonenie kuria kugwatanira na mujumbe ujo nontu bo gwitana mbere gukurukia miswanda ikuinyiria karibawe. Dr. Sandra Moeti otia tukwire ugo etira kurukia mswanda jo tutunya miunda yetu era twatigirwo ibajojo. Time Sandra jo miunda ajora kurukire. Kwa utoriuga one time, sema one time. One time. Sema one time. One time. Dr. Sandra Moeti atukwire uretira kurukia mswanda jo kuga batu to inyerwa mitandao ne tokaria. Wauga tugakwira no gututhithia boe mitandao ne. Twakwira mitandao ne ugo no tukuthithia maendeleo kauga tugwatwe. Sema one time. One time. Dr. Moeti okana. kira twamutumire mbunge mbere matithithagia miswanda yothe ira tugaga gakurukwa mbunge tumutumite no gakurukaia twenda mbeca twamuranagire no jaji ndio gwatigiraga nandi ngugia wikwerera atuna Kenya yothe na ndege ni ari iguru utinde iguru atikinyite kinya maita jara Sandra kaumarite ome ijo maingi ngurukia jara president umarite kwa mundu ora twathurire batwe twathurire tuariti Southimenti nandi narionge na nduguru yothe na wengirani nyani etorarerene kanyoni gatorarerene ende muthia jo ako ndingiri karejaga ikerere tu kanyoni kau ende ndingiri batu tugakaruma kanyoni kau Miswanda ewe kurukite batu tutamienda. Bakirikiria baugite mujumbe ujo abambesa bakaria ende bethire bakimuania. Aimo mbunge otwere na mbecha ibakumba usafirisha mbecha na bakeja na mbecha nyingi sana na kiugo oria agakuruka 2027 ontwera mbecha kwejana turuwe nyaka ejana magana ngiri na ndere kana magana jaire jara ejana thai na ejana nyangiri kaka na ile akamenya antu batendete mbecha sana kwa mbecha agatinda kuja ke 2027 na chieke muko ikale ku nonto antu thai bomere Onto bwa mbere ke mujumbe wetu wa Southimenti na atwirire riria athurwa agatua tugira bikibiki China cheja ikagwatithanirwo aja ujo tukagura bikibiki na mbecha imbuthu lakini mantu jau mwanka na arua tutijonete na kingi kwina ana betu babaingi muno tutikwandikirwa ana betu turigwa ngugicia thirikari cikumira njeshi ni kuthurwa twina nthaka inyingi aja ujo muno itikujukua na inya nturene cietu na ara tukuma tutikuona bejukua tukaigua arimu ibakwandikwa na twina mujumbe wetu tutikuona antu betu bakiandikwa nandi na njira ikaga gutuma mbuga oni one time na ntiukira nkiugo Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Utu ya siasa kuma katetune ka Meru ni bashumiritie kuyeka ninge koringira ndebe thirikari ya county ya Meru runguro tongeria bwa mutuma twaithingia ninge bakionania kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto akiaria mutongeria wake amakeno upeo na uri mubunge wa Gishambunge Gĩatigania East na uri tingwataniro gatigati ka atongeria ninge gutigira kuri na mirandi ya witina mbere ya kuguna akari kuma maturene ndena odena guntu ekendana kumiro kwethira kuri na gukora ki uchumi na ki weti na mbere. Ripoti ya MC Mwitonga. MPs ba Meru County bakionania solidarity kana ngwataniro ya amwe ni bombite kugwatana na kwithirwo bakithithia micemanio yao bari amwe nkuruki gutariria maendeleo ja thirikari nini na thirikari nene batiuriritwe ni kuga ni two term ni bone ni gucokia ngatho cia mwanya kiri President Ruto nuntu bakubatarira kithure kindiki mwana wao na bagwatanira bauga na karue bwega muno akrisobende beri Gĩatigania West tiancho kenkado kiri mwathani nontu rukire ndi ukira intonyere kuromba nda mwathani babara wonka ito mwathani nda takire mukinye mutute tambona nandigere mpeloi na yako neta nkodobura ndendo bura utii ntukingiki munuku ya unene ayambio kula antu bajale kyo kinyoke mtu bakalemwa kula antu bake yako ya tatia na ntukura wa kinyakwe na mutunga ukalekeria ngu
kinya kuringa rwe bwe nyumba torokeza kawe aenie utewo ngari halo wakaragira karau ukoreke giteke kwina miende ore tukiruma wala tuitete ngwenye ujao utokwenda tukwenda magema ubya historia kwele oro mo wala batumereti yale ukira kumana tayari kile atware ba mwisho na tuna namba jana ore na kile atware ba mwisho na tuna namba nyere kawa inata kwa wewe Aheshimiwa wakiaria nibonenie gukathiria Mheshimiwa Mpuru Waburi bunene aria baugite ni batherwo banganiri muno ni utongeria bawe bakiaria bakauga uju Mpuru Waburi Mheshimiwa wa South Imenti Dr. Shadrack Mweti Mheshimiwa wa Central Imenti Mheshimiwa Kirima Goshine Mama kaunti wetu Mheshimiwa Karambu Kaire atongeria baratwe na kwaja na machifu baratwe na bongi karogike atongeria beto mawodi chiatiganie institutionde Bwana Yesu asifiwe. Mwana no mwana hapa jika yonde mwenu Mpuru Waburi Kiomeru Temero oni mtiga wane na kaswishi na mtiga wane mogwa kinyaka ambira tuetere muguone tukaliapea no mwite for sure Jenero ega ya kiwa na kuraja. Na ikyo gitumi oni utemogeni mego ne jaba mwabe muno tuipeje te mitidori magita kadha. Ipeje kana mpejete. Na mto mwega kadinga tawa. Ebe mto mwega mudinga ta. Jenero kiomeru number 1. Yeah. Okay. Tutam kileo. Tutam. Yo me dio sawa. Yeah. Koro yo me dio sawa. Ona kamera ki kwa university alitoka raia aquí. Aina vile ni ndio ndio project ndio kwa ndio kwa moto kwa bai. Tawara mboro wa wonja na kwa vera wawe. Ndio kumenya. Okay. Waburi kuninga na maendeleo yako yote tangaza wondi. Number 1 kai kwena lami ye na meta yetu tabakunate ila yumete mikindori wondi ekena bakunate. Number 2 kwena lami ye launzeto yumete mikindori ekena miraga itete tabwangage mwaka watana mukothima bagwatanete na kizora kindike na Rais Samuel Ruto. Koito bacokeria nkatho sana koito kumya thirikari ne kulitanguge ko Mheshimiwa Mpoito wato mugwete mbabu sana ito mwendete buru nkolokino ntugosema na ikundi na nto meanya kulinga wabite maendeleo na Mheshimiwa Mporo turuga tu tam tuteko murokeria kwenda kumugwata njara mwaka uterio na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndeti gani ya East Meru TV. Ripoti kethira itumilikilie yaratu kubanganitia kiri metha ya Meru TV. Kiri barabonde botu ngatirite kirenya mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya ankathoshia mwanya kuma kirini kiriwe asante sana na kimonimoni thank you very much. Narua ere ntuko ya mbere ya mweri jwa 11 angwire ni bwega muno amu we ni woto miteto dira turi nyomba iri na gweta zaidi akathetuneka ka Amiru na nkulikanie mibango iratu itana mbere kubangalia jero mubango joro muri rwa siasa nararo uyu Jerry Wachupe ura mukoreteri wa mubango jo royorore Jumapili tariki jire mweri jwa 11 ago bageta gikaro kuthuya sheria iraigotungwa ni mbunge nene muno bagitegera mantu jege Computer Misuse and Cyber Crime Act ya 2025 na
bara bakethira bakithuya oru na uthuku na gukirirwa kwa mawatho jamwe jara jati kilia kana jati weru na wika mantu saruruku igi utongeria bwandegoro ningi mwerekera juigi utumiri bwa mitandao ya kinande ilikanwe mwaka muthiru 2024 nirio mbethe thuke jenzi batumire mitandao ya kinande kwithira bagitindi na mbere gukinyiria mogaruruku jabata ndegorone inya bagitoria kiri barabara kana streets kwithira bagikinyiria mogaruruku bagitakiri garo ya bunge nio Parliament of Kenya bakiaragania na konania muthoro yao baki express themselves kana gushonania buraba ithirite batikunganirwa ni utongeria bwandegoro ningi mpangaratano ya kiuchumi mwaka ja 2025 kwethira kugitawa na mbere na mutaratara o juu indi ilikanwe Kenya ni mwe ya ndegoro cia East Africa iraithirite ikimurikwa muno ni ikundi bia kuthetera kioto kia umtu kuri na gukira kwa wathani bwa kimbaru wathani bwa nkundi nkome wathani bwa kindictator bwa kuinyilia wananchi ndegoro ya Museveni Uganda bakurikira kinyamara kinene muno apinzani kugia tua uhuru bwa kwaraniria umtu na onge muchore na onge motori na onge ndegoro ya Tanzania likana mitandao ya kinande muno mutandao jwa X nejuthirite jokingwa kwa ntuko nkeroki ya 90 gukinyira kithirano kinene kirari tariki 29 mweri muthiru jwa 11 irari Jumatano ya kiumia ki na aria kutoronere inya kunyogorwa kwa demokrasia ndegoro ya Tanzania ndegoro ya Kenya kwithite kuri na mageria ya kuingwa kwa internet kana kuingwa kwa mitandao ya kinande na ndiko korokera sheria njaro ira tukathira nande tukithoya Kimeru TV kiri mubango jwa rumuri rwa siasa ni kwambiria thaigiri cia ugoro na nuthu mwanka tha ithano na nuthu nacio ni ugoro bwa Jumapili ya tariki 2 ukethira ugikurukirwo ni kibindi kiu kia bata kwariria mantu jaku na uni na ugwe yegi mukenya uhuru bora twithirite tukiwa ni constitution njero kana katiba njero ya 2010 especially chapter 4 ira the Bill of Rights ira itariritie mantu kathoba mawakili bakaithira barea areo Amos Mugambe na wakili bange bakaithira bagikinyithia agarone kiri rumuri rwa siasa kuthoya ningi guconkona sheria nite kuga mantu yigi wathani sheria nite kuga mantu yigi utungi bwa policy iraiko tongoria ndegoro kolelwa ni kesho Jumapili oni mbita kabu mudharimi ka mbikire gatanta au ningi tukadira tukionana rojo kire meda ya nteto inkwendere Jumapili kana inya Jumamosi njega ka weekend gaku kagire na kagire zaidi.